rampon India rampon na changa chanpui na heng voluntary organization kan ti te tin rual ban lo enkol na home sang an niamo hospital an niamo kausan pol an niamo education institution sang a hianin khovel ram dang te na in thlung zoma chanpui na sumle pa hi luang chuak thin khovela an tam em ani chung ina India rama an sumle pai ron ruan lu tir abi takin Mizorama po hian pol sang hian chung chu kan dong ve thina ko than te po hian chung awang chan project tam tak te po kan kalpui thina ni chung ang sum fore changa local khuwa khirna dan amendment har parliament na putlu tur an ye wangin chumi chu an han putlu tan han tira hianin Christian te ta na le minority group ta na anti tum da na hi a him lo ema chumi wang chon India ram pum Christian asia so na niemo pol sang minority group ten do dal na an nei me ka chumi chung chang chu MNF chung kwa hian claim te kan thiat fiat hele turin toy te han soi ka tumani hey FCRA kan ti online dashboard hoya hian kan han en chuan Mizoram chung bi ka po hian registration nei hi association somsari le pariat mut kha kan lo oma a mai ro chu active association voina anung hi chu som pakwa oma thia ngai somni pali le cancel to somthum le panga oma chu chu Mizoram din hun sim hi FCRA hi chanpuina entinan kan soyanga sinot hospital te po German changten ron chanpuina sa thina kan thiani tin khi hanman children home te po fasha omkhom na te khan tin chu tiang zelin doctoral chununga pol kan tiang chi te po khitiang ang chi TNT te po ni mai the khatiang ang chi ron chanpuina om thina kha chu tiang ang dong thei tur kan central way me theng pon ni mai thei FCRA online dashboard ta hian registration nei kan omani chu tiang chu foreign na kan thiante NGO te mo kan ko sante nen te a rong kan bol ho thin na project tam tak re thei khai chu na kan ti thina kha ti thei thosi ti lei thei lo man tak thei lo turin dan hi siaman tuma chu chuan kan rong bol na kal zel tur ko khan ani mo missionary society ani mo school te dam do in te fasha en kol na konga mitam tak har sat na asiam don ti hi alana wangin abik takin Christian ten hei hi kan do na sa a registration nei te foreign na chan pina lo dong tu tam tak te an registration athi amo an nun tok lawa apa ngai anga sorkar-ah an account statement ten ti fel lo chuan an mun ma zong sorkar ina lak vek na dan tur te tel to ni khoi lai mun ma poi mo zong po kha sorkar khanin lak atum do na tin chu changani lova sumle pai po tun ma chon bank sang anon transfer mai theya a chanel om thina tuna chuan SBI main branch New Delhi a chau khang FCRA tanga sum local tur kha centralized an tumani a harasa theyang ber akhir theyang berin ti an tuma wangin thil tam tak hemi hianin angonga asset tha siam tum tuna so ta YRC center kanti Central Care Treatment Education Center kanti voina chon Mizoram alian de ber ome song po so ali taka chuan FCRA nen changduna hei alien le ro puizok Mizoram ta na ro ting siam tum kha FCRA khuak khira wangin atum angin akal to lova leng puya po Roman Catholic Houten College te andina foreign funding turin chung te po chu azui ral to ni chu tiang chon heng hian kan rong bol na tu tam tak hi min hong awangin hemi chung chang hi MNF chon stan ngit tak kan neya hemi chung chang hi doda li kan dua hei hi kan ram kan nam kan sa khua hum him tu tur party kan ni wangin MNF chuan FCRA tu na dan thar pas tu rang hi chu do hi kan party committee sangin do nge adu ani chu mi ko matan chuan kan party hian ma
kan lo la ang ring towa tu party ten mo ma lang sa do street anti wang khan an lo ti ma mo in tienge ni sari thasari sang hi som hi paruk khan all party meeting sorkar lai ZPM ina kova chumia chuan SIA kan tia special intensive revision role chungchanga in ron khom role alu tur in thundan chungchanga in ron khom ram hnuk khoi ni wangin min kowa chumi chumchan MNF chuan FCRA hi agenda a kan thoa hei hi kan ram tan a thalwa kan sa kho khoi te kan nam khoi hi chu party malati a thalwa ho u okhat nei hi isoi ho bang u I do bang u tin MNF in hemi chum hian kan ai o kalten an thlen to ni amma era chumi chum chuan ruling lai te hianin thutu na mumal kan nei lo kan zirmet antia BJP ten a hi a bo ruak kal lai nia voini chon thutu ke siam hi lo bang u in ron lengun ti wangin kan agenda kha tiang khanin akal tang hal lo ani chumi nuwa po chong kan party chong kan stan hi media kaltangin FCRA man tum hi kan du lo thu van tang hiata kan puang chuak to kan party president ni voina delia thil chul danga azindona ho to rem chang India ram ho to rem chang te amu theite bula po FCRA kan du lo na hi MNF party kan do dal na hi kan party president po athen zui don ti hi kan soi du ni voina hian MNF party in sorkar lai kan ngin du thil pani ka soi dua pakhatna chuan India ram parliament a Lok Sabha le Rajya Sabha a MP kan nei me ZPM ten ni he bill Lok Sabha le Rajya Sabha soi ho ani huna hian Mizoram IO kan MP te hian nasat ka do dal turin he sorkari an MP te do dal tin nge turin MNF in kan phutani enga mo wanga chuan lam me abstain me kha he ram he nam kan sa kho himna turata na khoi ani wangin chu kan phut tlatani adot le chuan Meghalaya ten Nagaland ten hetiang ang sa kho na khoi thila chuan an chief minister ten ho tu ten all party delegation te church leader te Delia an shuaya home ministry te an hupuya chu kan chief minister hian all party le sa kho ho tu te hi arang thayang barin Mizoram in kan du lawa okhat kan nei ni ti hi alan tir theina turin he program siam turin MNF in kan phut ti hi kan soi du ni sot kat le doi me ngo lom ni na mi de som pasari vel lome lom ni na kan soi du chu tun na ya kan sorkar abik takin ministry kalta akhan school education and culture kania chumi a chon school education a thil tam tak school upgradation te thil dang te po kan ram kan nam ta na thil thani kan hiat cabinet in kan lo ti akha tu na kan sarkar le abikin school education minister in public ma athu soya hian MNF sarkar ina kan malulak na school upgradation chungcha nga khan trong kam moi lo takin kan malak na kha mindiria min thuwa soya MNF ministry cabinet kha anwangai tua toy veti mai tur khopin min chua du ne ama khop mai sarkari kan lo in tha photo a kan kal photo thina ministry sang ten ngai tu tam tak mangin kan chati kan ti thina sarkar tharin a thatok lawan hiani po in an du dan kong akal mai ong sarkar masa soi sel ngar thabik felbik ne in ria tin mani ma a ministry kala minister to te po personal tak me kherngat tungat maile moi lo wang tlanga an soi ngar mai hi ka ngai tu na ma chon mitin hian kan ti om tok tak kan ti vekani mitin hian kan ti om tok tak kan ti intellectual circle atangin kan chalai te pon an lo thiranga voine hian toy te soi fia du kan nei awmani kan sarkar lai khan sikul zathum somli adok nimek za somriat
kan provincialize lamsam GIA a omme ka tangin sikul somnga le pani provisional adoka kan da tin lamsam GIA la thinte le la chia lo tlem te sikul za le pari at kha an poisala thin chen nuai ni te nuai thum kan pek thin te kha khotlang en kol sikul te kha e khai klemin sarkar hil an ko rit tu khi ichok zang khai ve te ang chen nuai nga nuai sari nuai som pe te ang ti in chu tiang chung kan siam ani sikul upgradation kan ti zathum somli kan soya hianin sarkar kan da za somriat te kha kan siat thiam zong kan soidu chu adok grand in a ta umlai an lo zong zong po sarkar ya tumlai vek government kan da awang hian sum sen bel turpo omlo ani atak taka phechuan adoka an om hian sarkar chi engma an pelova full pay an la half allowance mai chau khania sarkar an lu hian achan tira phechuan an hon tur an tek hom tur tlem jok tur ani amma ero kum som thum don laklo takin sarkar ni chia silo lei silo van silo om adok ni ho kha sarkari da changin election duty ya amanga achangin sensa sa amang boka duty poimo tak siama ama chu an damlo ve the damlo ni khwa sarkar ha thok anga medical engma claim thei an nei ve bok silo tin chu changani lo sarkar facilities tha chanvo an nei ve thei engamo dam mol ni khwa state pona an chhuwa ni khwa po a house ate han kal don se government employee an ni le bok silo an high school headmaster te middle school head te an veng chunga gazetted officer om chun attested hantimei tu tur anio makha ni thei bok silo bakha an har sana zong zong en chungin sarkar khan e khai heng ho hi upgrade tila government ai dang sarkar sum sen so bel tur po tam chuang lova kan ti ni tin chu changani lo sikul then khat phei chu tu na kan ministry ina han soya chuan no pang an te khong an mang an claim lu tu kha chuti khati an ti adikalom no pang claim chung khan siti tu lo afuling kan pe thosia chu wang chon sikul hi khan got donila khar thei si lova government kan le chuan sarkari an service po kan mangchang kai thei so kan ti ni kan te khong pakhat example kan pe anga rule chom khuwa khian high school pania oma government high school oma apia loka adok high school om bokani government high school ato siti tu pani pathum ba anom tak theilowa adoka chuan afulin paruk ten om renga ma se no pangkhatlem te ve an nei ringot tumaya aboi thakani an khotlang ho tu te den kan soya government tha adok kha kan da chuan sikul pani kha sikul pahada kan tapanga no pangpo tamjok siti tu po nyang na jokin chajokin akalang sarkar tan po lo jok kan tini tin ai zol venga nge po veng pakhata chuan middle school adok pakhata chu zirlai bumal po an nei to lo ma se lo an la ve reng sia mundanga an transfer thei si lo MNF sarkar khan ngai tu na mangin sarkar sikula kanda hian mundanga po kan mangtang kai thenga kan transfer thenga duty mumal po kan pesok theyang ti in om zenein no pangan nei claim jok dewani po in sarkar sum akal reng thosia om zeni zo ka mang turin kan tiani tila dokle chuanin provisional adok sikul somnga pani kan nei te provisional adok rules si om reng si lova lamsam gramin 8 le adok gramin 8 kai khona chaw oma provisional adok rules om lo pui an siam anti an soi hi dikani politician chu om lo ta om siam tu kan ni policy maker kan ni voina hian se PM sarkar hi ka zot duwa democracy kalphunga hian politician te kan role hi enge policy maker kan nia kan ram kan nam kan zirna kalda turkonga ta na kongcha clear taka kan huwa chu kan siama kan tianga official den bo chu yang chu provisional adok sikul hi te kal rose lam samachanga adok inkari azau lu tukha sumsen sawatam sia akal konga hian pakhat step khathi omseng performance based in
zirti tu te po kal zel tu ra heram tan hen ham tan an thiam na mang tu te an future tur om thei turin isia mang o kan tia chu tianga ta na kan tuk uluk ta kan ngai tu ani chumi ta na chon provisional adok kan tia wang khan rules te eng ma om lo chungin an tia kha September ni som ni le pasari cabinet in kan ngai tua ni som ni le pakko chawa October ni khata orderan chhuwa ka chuta changa a function hun tur kan ti chu April ni khat kha order kan siam kha sang ni som ni pathumani chuta changa tharuk April ni khat sang ni som ni palia heng kan ti song song function turin kan ti eng wange tharuk chung sarkar official ten cabinet in ti dan tur kan rual kan duan policy maker ten ti dan tur kan duana official ten an zuyanga dan siam ngai rule siam ngai frame ngai an frame anga an siam anga cabinet thu ti loten hi ministry chunga thok tu te ti turani vo india chuan kan minister te thu soidu dan hi makasin DP&AR approval finance approval legal law approval pon la lo ten ti chutiang noya chang cabinet thik MNF kan kal ve ngai lo MNF chuan ram hruai tu mi pui ai o delegation nei kan ni kan sia kan ram tan chatur kan rela chumi ang chuan kan kala chung kan DP&AR te finance te law te chuan chumi ti lo tin chuan na mai tur ni chu tiang tur ta chuan tharuk zet zot dan le sai duan le siam na tur ni kan da ani om zenein na kan thoka mathir nein kan ti kan soidua vo in nia dan po om lo in anti hei hi an soi het an ma ni mong an li masin kan fiat fia kan soi du chu sang ni som ni pathum kum to pa ZPM alo sorkar-ah ZPM cabinet meeting masaber chu assembly an ya December ni som pathum ni tai ka fia chumia chuan dan le dun pakhan ma om lo ruang phur chungchang kha an pass pop mai ni atakal hoti tu kum khatangai dan an duanga sum allocation an da a chumenu ani dan om lovin policy maker an ni an tia kha acha kan lo ti mai chu changa ni lo an ma ni mong an him le na chu dan anga ruang man na en kim mai mi thia min an duan Mizoram State University po house ange a minister in aphara ai zola lo chuan thei lo lungleya chuanin a thei ngang lo ni tin house asoya zoram mi pui min duala ma se ho tu pa jing tho fu lungleya wakala lungleya kan son don antia cabinetin atik tai khon hu le dan le dun om lo kha policy me kan son asiama atia bozui mai chu tiang che chuan MNF po hian kan ramtan kan namtan Mizoram zirna pasona turatan kan zirtir tu zaom tak an thiam an theina Mizoram tan lo mangto tu te trangkai zo kan manatur le an service kan recognize na le an mani po malam pe sina nei thei tura an ta na kol eng kan siam sakna ni tin hemi kan ngai tua ko nga hian kan ar khothim dai ngot lo MNF cabinet kha ka soile du school upgradation kan ti don hian heng kan ti don song song a hian amma in DP&AR official te finance official te law officers te chum tam tak kan meeting pui ama cha dan le dun siam ngal khachu policy maker san kan du da a thei do dem ti hi akal kong tu ri kan soi lok pui ni tin chumi chiang taka a thiat thei da tu chu budget tari allocation apo kum sang ni som ni pali som ni panga sum April ni khatang ban tu ratang khan sang ni som ni pathum kan sarkar lai hun to pa September to November rakha kum thar budget siam hun lai ni he school upgradation kan nei don awang hian finance changtu kan chief minister hovin finance official ten kan soi hova budget a ada thei don em ti kan ena chutiang tu chan budget a po kan da lo ka ZPM khan kha kum thar budget ka atak tak an duan an hinem kan duana khan sang ni som ni pali April ni khata tanga school upgrade na tur school za thum som li te ham chana tur poisa hi kan da lok vek to ni kan ar khothim dai lo om zenein kan ti ni amai ro chu an sarkar-ah
ni som pariat tharuk sang hi som ni le palia ZPM Council of Minister chuan khang kan lo chop zong zong kha an kan sela kan middle school kan high school higher secondary tam tak ten government ti an tar kang to sil ten siam to eng kim mai ham than an nei to lain lak thak le ngai nan siama voinia school somnga le pani vel hi chu asamnga le pakhathi an provincialize ta kan lompui kum ni an service ham thana an ti niam nuwa somnga pakhatte an han kaltang tira kan lom amma ero chu sikul ai tam fe za som ni le pakwa vel voinia mit tuita an siamte mani loka high school samriat velin social media kan mutirau sorkar notification kan high school ti turualin an hal kaden kha ke chu karil ru nasin zirti turualin anti du tolo turangai an ham channa la bo sak an dia wanga andik na an chan vo hum him tura government notification an han hal ka khongai inu tukani he sarkari in ngai tuanon ro se sum sen bel tam na tura omlo an mani cho lo fulin kan pe don tho anti zirti tu cho full pay kan pe don tho anti a school building khani an government tir du lo amak lu tu zirti tu an pe atwar tu zirla yasin government an ni chang government mid school an ni chuan midday meal chun cho an donga uniform le zirlai bu tho dan dong don ma se kan sarkar kan da na anti bauta ka chuan thing tang tam taka school ho chuan chun cho pon dong don lo uniform pon dong thei don lo sarkar changin study material po engman dong don lo building ground pon dong thei to don lo ani he ZPM sarkar ro rel da ni achuan mang ro rel ani zirti turwa le zirlai le thing tang har sataka unreserved te khala mi puiten ni za in lo na poisa tanga allo chom nun chok MNF po khan ahar sati kan sia ma seng achul kan ti ni dik tak chuan kan sarkar limited kan ngai poimo kan tar kita jong sang ni som ni pakhat vela khan provincialization kalpui man tumin sang ni som pakwa po kan kal chho man to som ni kumtira covid free alo le na wangin engma kan ti theilo kum tom do na sang ni som ni pathuma kan ti kha election oriented tiangot minpu anilo theilo chungin kan duang le ham chana tur po kan pek kan ti thei ang tok in ne ko siatin an ho tu tenen sarkar hei chin kan kal thei ni e kan ti kan soitlanga kan ti ani zir nakal kong tura kan ruamana hian voina hian kan ar khotim dai lo kan thei ang tokin film takin kan ngai tua he sarkar hian bin soinep saksu se anti ve thei lo ni chon ki ni chon kan ti ve thei lo ti ve mai ro se ministry kal to cabinet ro rel te in nui so le fiam thu tho na ta man chi ani lo cabinet mi pui ai o mi pui kal tanga thuni na la kan ni ve ni ti kha kan soi tel du ni eng po ni se hi ka soi du MNF party ho tu lian te thu khom chuan sang ni som ni pathuma kan cabinet meeting September ni som ni pasaria school upgradation kan lo ti kha cha hi la tingoi ngoi MNF ho tu ta chuan vo India ZPM sarkarin rual lo takle rem lo tak chunga ati re thei me deficit mission school an niamo adok an niamo school upgrade tu ra kan ti ho te kha pathian le mi puizara MNF lo sarkar le ni chuan a thei angin upgradation kan la kalpui le don ti ka soidu ni kan thuti tuk to kha adik acha kan ramta acha ti kan la stan renga sumi lo ti na tu chuan kan la bezel don ti hi voine ka soidu ni kalome